ngibonge umqondisi wohlelo ngibingelele emndenini wakwaGwala, ngibingelele uBabhala nomama wakhe noSingaye Phephetwa nomama wasekhaya. Sanibonani. Akuningi ubamba imaki afani ukuthi uyabamba lapho kwesinye isikhathi ethoma yakho zokhuluma kodwa-ke esingakho namhlanje ukuthi sohalelisele mfowethu uBB ukuthi sisamema uNkulunkulu nedlozi ekutheni akawenze lamandla ukuthi amathonga sesiwacela ukuthi awasebenze emfihlakalweni. Ayamsebenzela uBB ngoba iyaqhamuka nje into njengoba injalo ukuthi isuke yenziwe ubani, isuke yenziwe lo muntu okade ekhuluma uBabugwala la oseduze. Mina ngowakaZondi nje lapha kubuka baba nginenkinga nje ukuthi ngivele nginengele nje ngoba abantu bangaka nje la izinto zingaphandle. Mina bengocela baby sishintshe istrategy ukuthi mesimema abantu ngoba lamadepho akhona nama-screen evele umuntu one by one isikakhulukazi lapha bembona simbone ekufisela sibone ukuthi uyayisho nje avele nje uBhala ucishe wawuyeka lo mcimbi akangawenza efasela imigogo eminingi. Mawunabantu abaphila nawo ngeqiniso ngeke ungayikheshi lonto noma unedlozi eliphila unoNkulunkulu futhi ngoba asukeli. Bahlala be-upgrade nje ukuthi asiphume ngalendlela. uGwala emehamba uhamba namagadi yabona thengiwe yima sekufanele ukukhulumela emehamba namagadi uPhephetwa isuke leyanto ikutshela ukuthi akulutho usondele kuyena. Imoto ahamba ngayo uBB i-Amant i-Bulletproof view ayisasho lo muntu ukuthi afune indlela eseceleni. Angeke akwazi ukuthi uPhephetwa ayilwele ngoba akayona intombazane akasafi futhi. Ibhadi lakhe nje lilodwa elokuthi sizobamba ngaleyo nto. Mumbi-ke ngoba egemini uGudi mangithi egemini ngisho ukuthi uyakhulumela nje nawe kanti uyakwazi ukuthi usho. Mina ngiyakhipha-ke igemini ngalapho ngichithi impela uyinja nje ibuhlungu lento bafowethu, ibuhlungu ngempela. Bengisuke ngisho lento ngithi kuhlungu ngifuna ngilothe sikhohlisa imindeni yethu sithi siyaphila kanti siphila impilo eyifake. Uyangena uPhephetwa ukuthi uphela lo mcimbi noma masukhuluma uthi ucela ungaphindi ufonele ubani ngoba uma ngikhuluma uzofonela uzwile ucela ukuthi
ngicela ukubamba ngoDisemba sahlele nomama akungafonela nje abantu bengqondo ngoba ngifuna ninothe mina angiphathi igama lamuntu la ngikhuluma njengoba umdala babugwala ukuthi indaba esuke isila eduze afowethu into mayisiza sike safundiswa omunye umuntu nobhala ucheck umuntu efonini onephezalo yompipi ukuthi umthola kanjani ehona savele sanibona nonke akuthola ukusiza lokho kodwa ungayenzi bana bakho befanele siyele emcimbini ngoba iproblem enkulu abantu bazolonke esinalo kufanele kuthi untulo la ungabulala untulo nje emhlabeni uthi ayifele ngani yini nje ozoyithola ngoba uthi ukholisa abantu so phinda futhi next year sibabazi noma ke uthi uyawukhelisa mphephetho ufaka 5 years so phinda leka size futhi so babazi okukhona okusha kuphi ukuthi kanti lapha siyobungaza so halaliso ukuthi umfowethu akathole eminye iminyaka ngisho futhi umuntu ukuthi ngiyadingana kodwa ngoba khona into ethiwa imali awuvimbeli ukuthi endleleni ukhule ngayo lento kufanele yenze noma kanjani afowethu yekeni la noma iyeke ingalombili idlala ngani ngithi iyeke ngifuna ukuthi bakhona abafowethu abaseduze kaMphephetha Omkhize oselindelana oyanga emandeni oMakhude abantu ngibathembayo mina abasaphila nawo ngeqiniso Mphephetha ayabanye ngobazi ngiyakhohlwa phela nami womfowethu ukwanyana lapha baphila iqiniso nawe ngiyacela amasukhuluma la icele lento ukuthi ngathi siphuma la ulandelwe ingcingo ukhuluma into engekho ikhuluma kahle ke mina nqeni nokuthi sibadala efieldini asifiki nalento isongeso mina ngiyazi boxing iviwa ngesibhakela isibhakela siviwa ngesinye wena nje nesikhathi nje Mphephetha so ukuthi mawuthi ufuna uhleli nomndeni wakho ufuna uqala uqula amacala ukuthi umzwile into yamuntu omude wakazodi ebethi umuntu akotshela mina mina ngikhuluma emcimbini wakagwala ngoba nami ebekhuluma kowami ugwala usha kakufisayo lokumcalulayo akemvimbi indawo ake sincengene inhliziyo bafowethu ngoba ngale kwemfihlakalo noma ungenzani uNkulunkulu unakho nje ukubona ukuthi wena ulungile angifuni nomuntu wami ngoba wenza into engekho correct ibhlungu lento kodwa ke babugwala ukhulumile kakhulu ngempela ayikho into esingayenza mina njenganami ngeke ngisapho passport kuthiwa ngiyosebenza kamlungu so ukuthi nje ngibambela ngikhona oza kumina kabi nami ngibhekisele ayikho into engayenza kodwa lesivunguvunga ngisazi ukuthi sivelaphi ngoba ikhona iminyaka edlule eminingi ezike zenzeka izinto ngalendlela nathi besamajongo sigijini khona amavukane nje afika efieldini afuna ukuthi emethole azi ukuthi umuntu uno 500,000 useyisigwili yena sekufanele mhlambe ezokuthini inona imali le sekufanele acabanga ukuthi ngibulala ubani ngenhlanhla kuzaleke kahle ubabugwala ushilo wathi okuningi ukufundeke yena
uyayibona nje igame intembi ngoba sixoxe nemndeni yethu sifika nje sesikhala sithwala izandla ekhanda sibe sazi ukuthi kusuka kuphi kuyaphi lokho kurong angishumayeli kodwa bafowethu ake siqonde lapho khona abantu emhlabeni abafuna ukwazi bonke abantu emhlabeni uxoxana nalabantu uxoxa nesitha sami mawuzwana nami ngoba phela wena nawe mawukuphuma kulomuntu wes uzusiphinde wesinye isikhathi uthi awusazi sivele sithi asijike sibuye sithi mphephethu ngumfowethu ngixolele ngawenza u1 no2 no3 nganginobani ngangisiza ubani phela ukukhuluma isikhathi sambile kodwa bengakhuluma nje kushona ilanga mphephethu wakhula mfowethu uNkulunkulu nedlozi bekwandisela eminye iminyaka lo mndeni ubalekile bona ngoba content ehlupha abantu bekhulunywa ngensizwa aba understand bazi ukuthi isilwi noma isixhwanguxhwa ukwala kweyinsizwa ngoba uyawazi umndeni wakhe usupporta ngayo yonke indlela akafuni nawo mengathiwa lezingane encane kangaka senababa ngengenazizathu siyakwazi ukuthi mekuthiwa kuyaliwa nomuntu kohongale kulungile nawe usuku uzoyidefenda kodwa usukelwa ayikho right lonto mfowethu aliqhubeke idlozi lakamphephethe likuvikele njalo omama bethandaze ngempela uthi uphuma besho bethi simfuna ebuyile ekhaya ngoba ukuthandaza omama mkhulu mina ngiyavuswa ngo12 nami ngoku ngo4 eyithi nakho bona ngithi kulungile ngakube ngiyaphila ilokho nani bomani ezengayiye lonto ngoba thina siyazi ukuthi uzona sihambele kodwa iyabonakala lo mthandazo iyenzeka futhi ngiyabonga Usenkulu